Kani kadi Durdashan Meghalaya bagi pedang sengop hai pi baro syaka top kubor jengi mentaka janmit. Syabanginya paj ki kubor ki babniak ngenya petchwai ki mat ki bekongsan. Pli uba sanbor Shulai yakayo municipal betemai halaban Shillong. Latay haga jinglut ke balong khatsau point arpu nyuklur tingka balamang tingka daga North Eastern Council. Siapan kut buram arp pendangut ki samla pule na ki arteli ki blok ke Jowai constituency hapo ka second wailat mi ki shila initiative halor ke jingyo prapusan persen shaneng haki eksamen jongki. Orbital rocket Ningkong A jongki India balashna da ka company Shimet Vikram 1 hapo ka mission agaman wala poisuk haka jingya jakaya tawyar mentakasngi. Ai kublai Menteri Rang Badu Kari bat Menteri Kernet Science and Technology yaka Skyroot Aerospace. Ke India kan yakun ya kile no om tang hak kerdop yang jongki hendrai lada donkam da kabarong watsha ke jakari pengen jongki ong Menteri Kernet Yadari Rajnath Singh hak conclave Paningkong jongki Shipai. But job kanong telep SC ha kalimpong tirat singkap Arhaja Arpundriu Football Tournament bala penlong da kanong Klaus Social Cultural and Sports Association hamadan nongra. Mentangnya pa syahasyi ki kubor na gejala. Yaka RCC Plus 4 Commercial Building, kabala apkmi linti laslam jangkayo municipal, kabadon hayodang, laban lapli mentakasngi da Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary, ubadayru MLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai. Dekisnam kinong dia jingdi kishong dia jingdi shipor haga jaka kabadon persya yaka yang mani Presbyterian laban. Ketiga jaka temai, kabalashna haga jinglut kabakhatsau point arpu nyuklur tingka kabala menjur daka North Eastern Council kalapen urlong ya ka jing angnut kabala slambha jongki nong syong dukan. Unong dihejur uba fine borlang kar umnut ula penpau ya ka jing kemen hadin bo ulayo ya ka dukan daka bakedaw ya ka jing khut bat ka jing yada nakal air bot uslap. Unong di do uba mutlang thaba ulayaro ya ka ni ka jing penpoy hendrai ula kerpad gibor badai pet bakin ailat bandi ya kado siar bapen khoj hakatika jaka kayo ka bamenta lakmi lenti bakan penbahas shibon ya ki jinglong jingman na ka benta kinong di bat kinong thien watla ki try dukan ki up ya jing shahai halor ka jing sio shaka municipal. Give a round of applause. In providing assistance Lapen ko buram hadu arpo kendaingut ki samla pule na ki arteli ki blok ki bahab hapok a Jowai constituency hapok ka second wailat mi ki shila initiative hadien baki la yok kur prapusan persen shaneng haki eksemen jongki. Kini ki kintup yak hat wingut ki samla HSSLC bat khat prangut ki samla SSLC. Yakani ka jingpen ko buram kabala penlong ha district library auditorium mentong la penlong da ka National People's Youth Front NPYF bat la pen ko buram da Menteri ka kot ka kya bat sports uba wailat miki shila kum ukongsan haringkan MDC bashusi uba o lamin bat General Secretary ka NPYF State Unit uba penhun ranghang. Haga jing keren jong uba shila ula banjur ba watla ka jing itu kalong kum kadak. Hendrai ka jing kmi lenti halor ki samla pule ka long ka bakongsan da ka bapen pawi ka jing kermen ba ki jing no sinyang jongki hakalawe kin ai jing mentoy ya ki imlang ka salang bat ya ki district hakikam ba ki lajien. Ini kesini jing yang itu ibu kian ni pi. Tanda expectation yang is very high. Ini kata jing angnut. Ya pi wa to wa step man ga wi to pi man bi ki te ki klor
yang kani ka constituency di yong haki benta do her mestet mangawi UMP ha keteki area emo man doktor emo man engineer emo enaka management haki benta do her tangwa unity wa contribute pi ha ka inang sana kateto ka expectation o nagaliang yong emi negasi taniti daw na ko au yu wato pi mhoy di UMP less than what you achieve now. Kakenhuan ki hati klau kabadan khatlai teli ki hati kala penjulor yakasnong Colombon kabahap hapo karani kor Civil Subdivision Southwest KHASI Hills District hakaba kila penjulor yika jingthung jingtep jang ukwai kum ukwai so trun bat using bat penjulor yakawe ki yang unong song kathan uba ralding khara jaa ula yatho ba da ki spa tali ki ding kwai jong u bat ki we ki jingthung jingtep jong u kila sha penjulor shwa ki hati kin penjulor ya ka yang jong u donbok ba omdan manu hapo ka yang hakata kapot kinong song kila pen pau ya ka jings ir namar ba ki hati ki pasa hakata ke jaka la kumba south nam kidang yai beteng ban yat kai hajan ki jakaram dak ba be ki brio uba kharaja ula kentu ya sorkar jila ban ai bai lut ksan na ka benta ki jingdu nong jong ki nong ram bat ban yada na ga jing sha thombor jong ki hati ki baju jam man la kapor cái xem cả pra lút nó sẽ đó ham đơn này sự là pra bạch phum bên chốt nó sẽ đó ông đơn này sự wat ki kêu ki pliang ru akan dem bên sin pet i kumba ông đây bà ki suwan wat jeng bang i kumba ki let put bên chốt lút ya ki bam ya ki sutrun di kajakale di ông đây tak sejaka san jaka ru jaka ki yak keleng sodong jo kana ka brikwai di kidan kibukai ki balakeng kidan kibusu long tanong kumlo kito kiba su klem kumto Kasinju ki cook kam helper PM Poshan Meghalaya West KHASI Hills District kalapen long ya ka jingyalang hapen dengrei nongston hakapaki dekat na ki school ki badan hakeleng ka district kilaya poilang hakani kasngi lasdang ya kani ka program da ka jingken mau buram ya utirot sings im Hadian ke jing yakren ka seng kalapen pau ya ke jing skaukia halor ke jing duna jang ka bainong ka ba ar hajar tingka man ubenai dak ba ong ba kampat biang bat ka jing ki udor jong ki mar ki mata ba malakasngi kila dawa na ka sorkar ban penkiu ya ka jing sio syaka khandai hajar tingka shibenai bat kila kenturu ban pelat nyok mardor ya ka jing sio ka badang sateng na ka benta ki lai benai baladam yakani ka jingyalang la penjat da ka kong peaceful marwen ka balong ka president jangka district unit hakabalaya don lang uba kru el pariat state union advisor baka state president ka kong Gina Nengnong prime minister jongi un penkiu ne kani ka jingsiu jongi bat lada umla ban le kumta ngikwa ba kin pendu no sendon ya kani ka PM Poshan scheme ha kani ka state ka jongi namar ba ngin syukerpat barok syukertangi la kerpat te kam urlong tena kata daw ngikwa ba ngin bu ba sendon da kani ka jingdawa na u CM jongi ro konrat sang maya ka ba un ai lem ka jingtho sya ka central government kadai na du usnam ar hajar khat nyau na khat pra kumta bangi layat ka jingdawa ndrai adu mentangi dang yo tang na ka state share na ka shispa kila penkiu khatwai spa menta ka jingsiu jongi ka long ar hajar ngikwa ba ya ka central share ba lakumnu kunu bakin penkiu no khandai hajar ka Central Agricultural University College of Community Science CAUI Tura hapo ka AICRPWIA ICAR CIWA Bhubaneswar kala play ya ka Custom Hiring Center CHC bat kala pelat padba ya ka Comilla Cotton Sanitary Napkins hadare chigre kambegre block hakani ka program lawan banjishim benta da ka Dr. Metab Chande A Sangma MLA ka Kambegre constituency kum ka Kongsan haringkat ka Minha Riyaz Khan kabade ka project head ka Prime Shillong bat kiwe hakani ka sngi la samru ya ki sanitary napkins balashna da ka agricultural department jong ka CAU Tura chekinong yo jingmentoy
Ka Dr. Sangma kalayaro ya ka ni ka jing tmu kum ka sin jam ka bawanra ya ka jing nang jing start ba ka jing ai jing mut sha kishnong ki thao da ka ba kintu ban rap ya ukin phat komela namar ka jing long ba bha jong u kala penti kanaru ba shan en sa thao ya ka prime center ban kershan yi ki kam ki jam jong ki nong shong shnong. It is not only part of you're not only keeping the spirit of education today, but also taking the knowledge right to the doorsteps of the people who needed the much benefits that they all need in the society. And I think with this center opening up here today, it will bring about the little changes that this village, in and around this village will require. I know that you are taking up a lot of activities and this will go a very long way. This might be very small steps, but it is a powerful step and it is bringing our societies together and the communities closer. Mentapan inya pai shiki kubor na kaleng ka than chate laming e. Kajing peteng jong kajing hap slap kalawanra ya kajing kiu stat jong ka hakawa Brahmaputra kabalawanra ya kajing sngokia hakanong ba jong ka Assam. Kibor penyat kidang kmi bnia ya kani kajing long jingman namar ba kajing kiu jong ka kawanra ya kajing ma hakajing slay bat kajing tua ka kendo hakijaka ba shong sinjar. Kajing kiu jong ka kalasdang ban kta ikijaka balong rithor hakabalakin tu yikinong shong shnong ban long gi bahusyar. Ki pulit ki lepengat arteli ki mokot duma ha ki police station baper ka Guwahati hadian beki nong dro dov ki la dro ya ka dur jong unong ki persha usonam wangchuk ha kendro ka jing dro dur ha ki kendro ka bala kring ya ka jing perkhat jong ki pat ba kala penlong ya ka jing sha pengat ha ka an wala pat la ban pen pau ya ka jing te bab dia halor ka te ka jing kenno ki bor penyat ki dang tok ki bnia ya ka ni ka kam. Mentangnya pai shiki kubor na kalengkari. U orbital rocket baningkong jong ke India balashna da karkhana shimet u Vikram 1 hapo ka mission agaman ulapoy siya haw menta kasni hadien bo ula pendap ya kawat ka bakhadu jong u bat penhap ya ki jingkit ha ka orbit ka ba south pa sanpau kilometer. Kani ka jing penher kalalong hakapor khatar lala san minute shiteng sngi naka Satish Dhawan Space Center ha Andhra Pradesh kaba penlong ya ke India kumkari kabalai hakapor thai baro kawe banyo ika jingla pan penher ya u rocket balashna daki karkhana shimet Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ai kuble ya ka Skyroot Aerospace habaya keren bat ka kinhun u Vikram 1 leng baka phone bat where banye kendo ya u Menteri Ketenat Science and Technology ke Sarkar Pedeng Jitendra Singh ulayaro ru ya kani ka jingjam da ka bakhot ya ka kum kadak jong ka jingya lenti jong ke India sha haw. Menteri Ketenat Railway Ashwini Vaishnaw bat Menteri Rangba ke Uttarakhand Pushkar Singh Dhami mentakasngi kila pelat pat ba ya ka rel Ramnagar Dehradun Express ke Batamai kabalong kadak ban kintiu ya ka jing penyaso hapadeng ke Uttarakhand bat ke Uttar Pradesh. Kani ka rel kan yad RCN hakashitayo ka bakintiu ya ka jinglet jingwan jukinong wan jingo kai perthai bat ikibalet jingo sa Jim Corbett National Park. Kumjuru ya ki riunget kibalet Shaka Temple kabadon hajan Ramnagar. Uvashnaw ulaong baka ni ka jing shakri kan penklan ya ka jing penyaso hapadeng ka than kumaon bat garwal kat badang penbaha ba ka jingtray halor ka project rel Rishikesh Kan Prayag kadang ya chakmat. कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों
पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे, और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे। Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh minta kasni ulapin bena ba kekindon terekam jong ke India halor ke zero tolerance persya iki kam le no kam dei tang ke jingkren hendrei ke dei ke lenti terekam ke beskam haba ai jingkren ha ka forces first conclave ula ong ba ke India kan yakun iki le no om tang ha ki kirdop yeng jongki hendrei la da don kam kan rong wat shagi jakari tengen jongki ru Using ulapan pau ya ka operation sindur kum kanuksa ka babyang e jangatma technology ka bakentup iki kor ki bor ki bakham start kum ka akash tir ka akash missile system bar ki brahmos ringkat bar ki wei ki tiar yada ki bala start bha ulakado bahaki ni ki khat arsnam baladap ka sarkar jong Narendra Modi kalabu hakmat e ban pin khi imbyang bat pin klan ya katanat ya dari अमेरिका आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि दूसरे देश अब भारत की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह स्थान जो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया है वह अपने आप में एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल डील से लेकर प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार तक, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम सप्लाई से लेकर न्यूजीलैंड से व्यापार दुगुना करने तक भारत और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई बुलंदी दी है। Mentangin niya page ki kubor na kalink partay. Kajingher thma jong ka US na sun ha ka shitang miet jong ka sngi palay ba ka step ngap jong ka sngi thodiang ha ka benta ba shathi jong ki Iran kala shim ya ka jing im jong ki prangut ki briu bat pen men saw kat khandai ngun kat kum ka jing ya thu jong u deputy governor ka Hormozgan province ha ka ba ka bandar Abbas ka de ka thong ka bukong san kalat pathai kubor jong ki Iran ka Tasnim news agency kala ong ba ki jingher thma kala de ya ki jakasa jong ki riu pai ba ki tawa mobile bat ki jingkia habandar Abbas kalat kakat lieng serek bat ki daulan nong geshem unong bikmat jongkari Iran shiyu United Nations u Amir Said Iravani ulapin ramjur ya ki jing thambor ya ki jing te bomde jong ki shipai da ka bakhat ya ki kum ka jing pen ken ya ka an international humanitarian law bat ki kamrunar hakathma haka juga por katanat ka kot ka khya jong ki Iran kala pen pau ban nadu ba ka jingyale bat ka US kala sedang biang haka arpo atarek uyayong omduna ya ka lai phuprangut ki breu ki layam bat palat saus pa ngut ki lamen saw hak ba saw punyongut ki dangdan hapo ka jingsha sumar ka World Health Organization's Regional Office for Europe WHO Europe kala pentep bajan shipau hajar tamngut ki briu ki layap nagi santali kiri hapo ka ba Europe hakani ka ayom per am nakadaw jong ka jingshit ker angkasni dakaba penpau ya ka jingma ka banang jur haka kwat ka khya namar ka jingkala ka sunbleng ka WHO kala ong baka Europe ka de ka ba ka bakham kloi tam ban kiu ka jingklut ha ka ba ka jingshit ka kiu arsha bat ya ki wei pat ki jaka hak perthai kabalabu jing e iki rukom sumarpang bat ki rukom a jingarap ya ki pat ba u regional director u Hans Henry P Gluger ula ong ba ka jingshit ker ang jangkasngi kala shimpalat arlak ngut ki mensim brio hakini gi saw snam baladam hakaba ka jingdon jong ki bayap naga jingshit kasngi kala kiu da laipau na ka shispa haki arpau snam balalet Gluger ula banjuru ba ki jingyap naga jingshit kimde ki bomla banyada
ดากบักเกนตูบันเป็นคลันยากิจิงมาฮามกิบักคำกลอยบันเป็นลองยากิจากาซอร์กิบักคำปังงาดบันเป็นสุกยากิจิงโยอมบัดกิจากาบักกะดมบันเป็นคลันยากิรุกอมสุมารปัดบะกะ WHO ยุโรปกะลับเป็นมีอีกจิงพะบายาเดบัดกิเทคโนโลยีกิพลันเตรกัมนากะเบนตากะจิงชิดบัดกะจิงกอจิงขี้บัดกะจิงเป็นปนาบักเกอร์ปังนากะเบนตาบัญญารับอีกิรีกิบักเป็นเครบัดปัญญาดายกิเบรียวกิบักคำชักตาMentapat nginya pa shiki kubor yalekai. Kalimpong Tirot Singkap Arhajar Arpunriu Football Tournament bala penlong dakanong Clau Social, Cultural and Sports Association ban ay buram ya uklawat kari utirot singsiem kalakut no hakaba kanong Thalap Sports Club kalapen ram ya kapathar khma Sports Club hakajing ya lekai final kaba itanat kabalalong hamadan nongra kajing ya lekai kalakut da kabaya khat marshikol hakapor balabu hashwa ba kanong Thalap Sports Club kanyo ikajing job da sankol lasaw lengba kajing ya shoot penalty kabalapen long ba kanyo ra ikanam la do haringkat ka khusnam da kapisa kabalong shilang laipau hajar tingka Hakajing yalang penha perda lawan yeshim benta da uba medba lingdo Menteri Ketenat Power and Water Resources bat ubalong ru UMLA kamairang kum ukongsan haringkat kinong yalam shnong bat daki hajar ngut kiriu iit football uba lingdo ula ai kuble ya baro artli ki kinhon bat penti kenaru ban kershan ni gajing dawa jengki samla baken thup ya gajing shna ya kamadan yalekai basketball Ay ka ni Kupor ya ka Noklau Social, Cultural and Sports Association ba pinangya siya kamat pilasdang mantakat tu ka nidligisnem banlum banlang yakikon samla nang tesong nang yahikay nang yalam yaki hakalinpi kabakindon yakajingkit kli nagabanta ka association jampi nagabanta ka snong bat nagabenta kadong katan borokaway. Dimentapat inya pet ya kajinglang jingman kasun binang hakaleng ki benta jangga jela. Hatura kajing kreat kalong laipolai degree Celsius bat kajing shit kalong laipo degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw menta kasngi kalong nyopusan na kashispa, kajing hap slap kalong kandai milimeter. Habapai pat shanong ba shalong, kajing kreat kalong katpra degree Celsius, bat kajing shit kalong arpolai degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw menta kasngi kalong prapaw na kashispa, kajing hap slap kalong lai milimeter. Katbaha jawai pan, kajing kreat kalong katpra degree Celsius, bat kajing shit kalong arpolai degree Celsius. Kajing skam ka haw-haw menta kasngi kalong prapolai na kashispa, kajing hap slap kalong r milimeter. Kandon kajing hap slap ba kajing tir uperthat haki babon ki jaka hatura shalong ba jawai. Haswa bangin poy syaka bakut jang kutub kubor ngin yapit biang sashi sien di kimat ki bakongsan. Li uba sanbor shulai ya kayo municipal batmai halaban Shillong latay haga jinglot kabalong khatsaw point arpinyo kulor tingka balamang tingka daka North Eastern Council. Syapan kup buram arpo kendangut ki samla pule naki artli ki block ka Jowai constituency hapo ka second wailat mi ki shela initiative halor ka jingyo prapusan persen shanang haki examen jongki. U orbital rocket bandingkong jongki India balashna daka company Shimet u Vikram 1 hapo commission agaman ulapoy suk haka jakayat tawyar mentakasni. Ay kublay Menteri Rangbado Kari bat Menteri Ketenat Science and Technology yaka Skyroot Aerospace.
ke India kan yakun ni ki lekno om tang hai ki kherdop yeng jongki henrai la da don kam da ka barong wat shaki jakari ngen jongki ong menteri ketenat yadari Rajnath Singh ha ka conclave paningkong jongki sipai Bat job kanong Thelap Sports Club ha ka lempung tirot singkap Arhajar Arpundrio Football Tournament bala penlong da kanong Cloud Social Cultural and Sports Association Hamadan Nongra. Tiparlok katung ilapoi siya kapukut jong katup kubor jongi mentaka janmit hadu bangin daya siyambiyang bat pi la siya kaski kublay pi baro.